Okay, khathi ngifika ngapha bese ngizumekile ngale garage. So it's 9:10 now. So and then ngikhohlwe nama-braille, so I can't see the writing la yamaculo, angiboni lutho. So kungcono uma ngibheka kanje. So number 12 will be better. I think it's number 12 in there. Yeah, nansi number 12 thingicule yona. Ngihle ngiwe lihle lelizwe, ngihle ngegazi lemvana, ngihle ngomusa nothando, ngenziwe sengaba umntwana. Ngihle ngiwe yeka intokozo, ulimi lungephimisele, lokhe ngikuzwa enhliziyweni, kumnandi igcwele. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga onke, ngihuba ngihamba endleleni, ihubo lezinsuku zonke. Ngiyazi ngombona masinya, ishilo kanjalo iNkosi, nxa eselilanda ibandla, oyeka bukhulu bukhosi. Ngiyazi ikhona imiqhele abayibekele abayo, izowaqhelisa amaqhawe ngosuku olukhulu oluzayo. Yeka ngihle ngegazi lemvana, yeka ngihle ngenziwe sengaba umntwana. Uqhubeka nesiko lekhaya lokukhuleka njalo ngo-9 p.m. ngixolise kuNkulunkulu ukuthi ngibe late, and then ngixolise uNkulunkulu ukuthi le 2 days edlulile wenzekanga umkhuleko Thangi, kade kukhona-ke umndeni abohlengiwe, sigcine sixoxa. Azange ngisacabanga nokukhumbula ukuthi we need to pray. Sixoxe lokho sagcina singakhulekanga on Saturday, and then izolo mangibuya esibhedlela ngisho mangifika nje endlini ngo-5 ntambama ugesi wahamba. So ngivele ngangena embhedeni ngalala, ngaze ngaphaphama ngo-11 ebusuku ngesikhathi-ke ugesi obuye ngaso. So ngixolise kakhulu for no prayer for the past 2 days. Sibonge futhi ukuthi umama uluke luleme njalo, sithemba uNkulunkulu ukuthi there won't be any opportune evil that basically negates all the gains that have been attained thus far. Siyabonga uNkulunkulu kumphilisa umama okhululiwe indodana, ukhululiwe isibili. So thank you God in Jesus' mighty name, our Lord and Savior. So that's now I pray egameni likaMadla neNkosi uJesu Kristu.